Arlong Chiholong ihum Aparang Salim School SMC lapen headmaster atum KAC authority atum apan kachuning report. Kedam tang ni phaing kora pho chiti surhini rank kora ke tham ani pherang ke atum kahum ridam hut Duarbaguri constituency ke palo dai thor police station angkang alo Aparang Salim School SMC lapen headmaster atum mahin pen school along akenang soda puthak KAC kachari atum along kerap kachuning ri pedopon. Karbilo chardi asong nitum ahin pen ladak nitum a branch na president ni disipulo yasemet nitum ladak kadure ma kinang sot nitum dobik boy phes dame nange claim ke wang po boy phes dame abostu bang nitum ali bang ave la boson non la theglong lo lang bus dame ladak nitum han nang pilo hadak bangke nang pipe punitum pudam de nang pilo dame ladak ali bangke alang nang bube alang nang bube lo la ben kubi ko boson ne motor ave pipe da ave ladak dasemet bangke adin bangke avelang ningkan istiradha malan baksi dola hai oi phe dame nang kim den manang rang det bena phe dame ine bangke alama kim lo bote akim me bansi ke claim nang ima didi sidame non la bangke kahing no pinak lo ladak dasemet ke somartum lang ga idoji lang kijo natum doji ma hanan gitu natum doji sidame la dak ali bang ave dalo lasi dasemet bangke lasi pudamji ahok nangki pivek bote nang pipa menangji jongsi nangki pipe de ji bote nang pipe de no dasemet bangke lasini tum bangke nitum lo chardi song ben bangke puji non bangke nitum phana hormu bangke ini nang parong de lo nang pitan lo ali bang ave de lo dak contractor lo Timothy Singh nar lasi alang wan lo nang claim lo ke claim ko ke mesenji bose alang chipulo sidami non bangke akimi bang theklong de lo nitum bangke ladak ani bang dani tum bang ape mekthang school lo mekthang rong lo kopi ko buson mani tum chelang dun bo teacher bang we ni tum la kai tani tum theklo lase student bang kon si do ma komasi ke bang we ma komasi ke chok che ma kopi si ga we mani tum kai ke da lang dun bo lase jasmet bang ke lalo non bang ke lang bang ke ladak bang ke jasmet bang ni tum phana dak nang piwek nang ji jong si nang pipe bote ke bang yani bang ke laso biko apa seta meni tum da pavedat po lan sini tum bange puthu nang kok seta me wan lo nang claim lo oi phe seta me non barla ta taung de par pela di barikha par pe pin la seta me arwi nang di problem la so ahem da ene bange la da ke repairing ko te lo ceiling hai bunai lo ceiling hai da hengno pin lo la so kopi nange matha be nange pirong ma pu bang seni tungge jasemet bang ke jong damji alamang ke yo jasemet bang ke ladak itum lokariam ni sila ma idigisoni em lo alang ni phangan kachuning ri mak akero bang ke lalo alang li nang pipe bu phangal alang li nang pilo oi phi seta me ke claim a contractor tom bang ladak nang pa oila niom si nang claim rong lo bosi non jasemet bang e gipuje bang ke non ke bang di langar ni prabjin pe jong si nang pipe ako nang chiot e nang chihumri re pote ni tungge bang yani bang ni tumla rat hoi pen sida me akar ju bang ni tumpa dokok ta haje vector ke Timothy Singh narlo lata karbilo chardi song pen kipu dami bang alang li non prabjin pen iroi niang bong pen nang di chewang pen nang chihumri pen nang chelang pen ako ke pa meji phanji puthani tum chuning ri tholo la pen ako chewang du the pote la bang ako ni tum tame clardak pen ako mo ni ka pek ta mini tum la puson alam kaninge ta dukok ta haje tum Duarbaguri malo ladak tok wang lo alang lihem ke ta me alang ni ke ahem chedo debo alang li ke bisi ke difusi ke do he oi phe ta me contractor ga alang li si long lo wan lo se ta be non mang ke ining kang sam si bang si ni tum ke che thek long ko ya alam hok lo nili tum nili la aparong sali emis gole SMC president bang chuni re bang la lo je non ke bang yilang abang ke commission ji la si nili jin bang chuni re lo la bang thon li tum dak ka sik sang mate ka dure ke la song lo jo si dang ne tum wan dum ban dari wa ta belang apan te put hot la hai ben dex tibul la ta belang ai hui lo la pen te dak ya te aku pikhe nili ka chuni re ke la hello je non ke bang yilang ni abang ke la school ke thana ati chara tum jati me sen pen ke thanji la pen te alang li tum aphan chuni ri lo
teaching tum ban alang le tum ame thang asomar ason che hau nang po ana ku tha alang le tum da la bang su school along ani bang ke bang ya phan sin ne hin pen chun hi ri lo और मुको बन के नंग ले लो सीता में अलांग बांग आवे लग इलांग হয় আমাৰ স্কুলত যথেষ্ট প্ৰব্লেমেই আছে প্ৰথম প্ৰব্লেমটো ক'বলৈ গ'লে আমি বাউণ্ডেৰী ৱালখনৰ ইনকমপ্লিট হৈ আছে 2 নম্বৰত আমাৰ গাড়ী চাইকেল থ'বৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড এটা নাই আৰু আপোনাৰ টয়লেট আৰু বিশেষ টয়লেট গাৰ্লছ টয়লেটটো নাই সেইটোৰ পৰা বহুত অসুবিধাত পৰি আছোঁ আৰু তেনেকৈ চলি আছে কিন্তু আৰু ইমান উন্নত বুলি ক'ব নোৱাৰি পৰিৱেশটো অলপ হেৰি হৈ আছে স্কুলৰ তাকে এখেতসকলে আপোনালোকে যদি অকণমান বা হেৰি কৰি দিয়ে হেল্প কৰি দিয়ে আমি ভালে পাম নথৈ আনন্দিত হ'ম এনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু